Zdravo, Nedim Ramić ovdje, naš i vaš advokat za auto udese u St. Louisu i imali smo fantastično pitanje od jednog od naših klijenata neki dan. Znači, neko je provalio njeno auto i ukrao joj, znači, laptop, telefon i par drugih stvari koje su bile tu u automobilu. I ona je logično napravila claim, ili slučaj otvorila sa osiguranjem za auto i nažalost oni su joj rekli mi ne pokrivamo tvoj laptop, mi ne pokrivamo tvoj telefon, znači mi ćemo pokriti štetu na autu koja je nanijeta zbog te provale, ali nećemo pokriti laptop, nećemo pokriti telefon i slično. I ona je mene nazvali kao Nedime, ovdje nešto nije u redu. Nažalost, auto osiguranje je u pravu u ovome slučaju i vaša kućna polisa, znači kućno osiguranje, zapravo pokriva ove stvari, tako da je veoma važno da imate na kućnom osiguranju klauzulu koja kaže da pokriva te stvari, da navedete sve to na osiguranju, šta imate i šta nemate. Ova klijentica zapravo putuje dosta za svoj posao, tako da je imala 2 laptopa u autu, imala telefon i slično i to je bilo ukradeno. Znači u ovom slučaju auto osiguranje u pravu, oni samo pokrivaju štetu na autu, ne pokrivaju stvari koje su u autu i koje su znači ukrali i to će pokriti vaše kućno osiguranje, vaša kućna polisa koju imate. Nadam se da vam je ovo pomoglo. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.